xia y hôm nay nay tạt số tiền nhúc ta làm bông phê tài chẳng cháu fashion show Yeah. performance and the parade. and the parade the union once a while Yeah. like I think 3 years from now they don't do a union praise like today they're gonna start do again. Yeah. I don't know how many people could come. Say about 6,000 people, I think. 600 people? 6,000. Nah, No? maybe less than 1,000. I heard 6,000. 6,000? Yeah. But I don't see that nobody here, only a few people here. Because it didn't start yet. It didn't start yet, but legs is close to 10 now. Oh yeah. Uh-huh. So can you do like union show performance? No, I'm just walking. What? I don't know how to dance yet. Oh, nobody teach you yet? No, not yet. Oh, okay. Maybe later or maybe next year. Yeah. Oh, tê tê áo chán á. Chào tôi rồi có đi hỏi được bữa đó anh tài. Dấu bữa miền nha Union Festival, Sacramento Union Festival này hỏi được. Kèm về đi bảo cô ta tôi chỉ tao ha. Ta mà cả bữa. Dấu Festival. Union Festival. Nó tụt xong hàng tệ miễn dấu ý hàng nó ta dấu. Thế hệ có gì thôi miền mùa ta sắm nên nó anh thấy ta quang Ốm bài giờ ta thống cái bộ miền Tây đấy, miền Tây lúc dài tài ọ. và là anh thấy hệ ta xíu thế Là chị Saturn Turn. mình như bùa hiểu đúng không mình như miền bùa hiểu hiếu nó. Oh, you feel. Yeah. nhưng mà bây giờ nghiêng mê Oh, maybe. Nhưng mày Saturn là bùa hiểu nhưng mày là tảng miền. Y hoi nó bữa tận ai chỗ miền như đâu yêu miền như festival. Chúc vui hàng số này y hoi anh bữa anh chỉ còn tật số. Cho nên mà mảng quá được bữa nó chúc cái miền như cái này nó quật cái ruồi nhé cái chân ruồi xăm như bữa miền cái này là lò chúc bình ba là cái quật ruồi xăm màu. Other side. This side? Yeah, mà cả bữa miền cái này là ruồi tàu lúc chúc cái nó mà cái ruồi sút đó là lò bữa miền chúc ruồi nó. Okay. Thank you very much. Thank you all. Lại chi. Okay. Okay, forget my seat. Okay. I usually go put my stuff away. Yeah, thank you. anh nóng của chút là hồi đó And this way, say something, introduce yourself. Mấy bữa hiểu nhau xí à? Go here, Jada. Để bây giờ phiền hay nhú? Phiền chiếu, phiền nhú. Say turn, say fun, Say. say chú, Say. Say chill. say chú, Fun. say fun. So mấy miền bữa hiểu nhú? Ava. Eva, Eva, say ciao, say fun. How about her? Jada. Say fun. Để là say fun. Okay, lấy gì chút tao yêu ám mà. Get me. Okay. Okay, mấy bữa hiểu Oh, you go here, Jalen. Jalen, say turn. China Saturn, Jalen. China là tảng miền. You mean one to Ine, say turn.
nay xịa bữa này hiểu nghiêng mấy sẽ tới nếu có hiểu nghiêng mấy là tặng miền ở ta xịa trong tôi rồi trong tôi lồng coi hoa đình tạo rồi nên ta nói sinh dấu đâuว่า fashion show dấu nó yêu miền festival như là sắc hay nào ok chiếu tiền là bún miền mùa mảng cái này thì sẽ nghiêng mấy sẽ tới ở chúng ta xịa bữa lấy chinh ô nên mua lấy chinh mua mảng lấy chinh ô bài đúng không thì hoa là Sakamoto nghe mày nghe qua nạp nhịp những cháu nghe vừa yêu miền nghe qua cấp tỏi tại đây Sakamoto hiện hàng mày hiện hàng nghe trả lộ là thì hoa qua mày tế nghe qua miền mua tỏi tại cấp tỏi họ nghe miền mua tỏi sẽ tao luôn sao nghe qua chế bún chế lẩu đây giờ chúng ta yếu tham rồi hoa nên là hoa có điều hòa tại bún bún miền mua tỏi tôi hiểu coi vừa Sakamotoอีกวันนะยึดตุ้งเสียน้อมเรียกว่าตุปงว่าริชมอนด์ออกแลนด์วิดดิ้งเวสเลียยึดตุ้งมีหมดต่อยยึดตุ้งกับตุ้งต่อยตระยาวอีกวันนั้นว่าอิวเวียนกับต่อยยังไงยังได้สคัมโตยังได้จันสัน high school ไฮสคูลได้แล้วมือยึดตุ้งมีหมดต่อยทุกวันเดียวนะยังว่ายึดตุ้งอีกวันอีดอมนะซิกบุ้งเนี่ยวันที่ยังว่าวันที่เน่งออก เดือนสิบทีนี้ เด็กสิกินเองได้เพื่อตัวนอมงานก็ได้สกัดเป็นตัวยังเมื่อตอนทุกวันเลยนะตอนนั้นจะเอาเนี่ยยาวเพื่อความย่อด้วยยาวเพื่อไปบุได้เลยตั้งเพื่อหมั่งเงินเมื่อตอนซ้ำไงโอเคแรงจริงซ้ำ nãy được bố con ตามช่างแล้วเนี่ยก็มองล้ำรู้ต่อว่าแรงจริงทุกวันมึงโอเคแรงจริง sao cái mấy đồ cao trang màu lam nó ta tốn tao á y hoa đèn dền cái hồng chú cái miệng cái này mua miệng mua quả năm mươi tế nó cho hít tu nhẹ chia tu nhẹ ตรงนั้นตัวเพื่อตั้งใหม่ลำวงหลายนี่ว่าสังเกตเป่าจุ้งอยู่ห้องมาตัวเองแดนซิ่งลำวงนี่ว่าลำแปลงอยู่นะนี่ตอนลำแปลงเนี่ยด้วยหวังอยู่ที่โอ nó tham hiang tế á miệng dấu đâuว่าcắp tỏi nhé vì y hoa nó xây được bữa anh nay được bữa anh dấu cắp tỏi nhé vì nó được bữa hiểu Sacramento yêu miền festival nay được bữa dấu liu túc bùa hiang chị ta y hiang được bữa anh chỉ con dấu nó khô cái thao treo hồ nó khô tại tôi chỉ tao ha cái mà tham mà tham tại anh chịu tế em mà tế anh cả hai nhá ta anh đâu qua mà cả hai đứa ta tôi chỉ tao ทุกท่านฟังไปอย่าจุ้มยันหัวเจียเตายันโกยันฟัดแต่ได้โหนอมไปยันจังหันเดี๋ยวว่า Union Festival Union Festival เดี๋ยวว่าบุญยันยันจังหันในใหญ่ถามว่าเดี๋ยวว่าไม่จังโหตายเลยจุเศร้าได้จุเศร้าได้ตองไฟเรนได้ตองนั่นเดี๋ยวว่าน้ำจังโหสตาไม้ปุ่มบัวเลยบุษราชั่วเท้าอีจันอินห้อยเดี๋ยวว่าเดือนสี่วันที่หนึ่งจะตุโจนอม Union Festival อีจันนอมแล้วเป็นยัง second เดี๋ยวว่าตัวใหญ่นอมthe first one I think it was 2019 yeah I was right before pandemic 2019อีจินเดี๋ยวว่าจุดจั่วว่าthe first Indian festival นั่นไม้ไซชู is the president แต่โหนี่แต่โจชดนอม organization แต่เลยปุ่มว่าจุ้มยันบัวเจียเตาแต่ได้บวงเดี๋ยวว่าบวงเมียนบัวยำโคยำฟัดตู้ไตจอยบวงยำได้เลยอีจันน้ำเจ้าโหได้นะว่าเหวบัวว่าฝึกช่วยว่าเตว่าก้องโหก้องบัวเมียนว่าหรือว่าแข่งกับฮัตตาไฮก้องเมียนว่าประชัมว่าเหวบัวอย่าจุ้มเจียมีว่า auditorium ว่าปุ่มว่านำ building ว่าโอ้บัวอย่าจุ้มมีไหนโอ้thành phố hả Gen Phu sao thành phố bữa y múa bởi mà nàng hang bởi được con y múa nè tao cho tỏ
Ồ, anh tao cho tỏ hang tao cho gì đối ý múa nó sẽ ý múa gen phu thật chính phu nó ổ này bố mà cả chiếc túi phai nó miền múa của nó mà tết sang như túi nhé đây được bây giờ Sacramento ý miền xí ổ từ bữa ý hơn thật giàu ý miền festival Sacramento ý miền festival lại chinh ổ bài chinh 100 tức quậy Before you have a safety pin? Where you food at? Donated food. I just gave Auntie a safety pin. I need a safety pin. Anybody got it? I just gave Alex's mom a safety pin. Alex's mom has a safety pin. I need 2 more. Nhưng mà của Hoàng Phu sẽ chào Việt Đại của cheating say turn. You mean Union Festival? I live in Sacramento. yeah ý hỏi mày ta giàu nó yêu miền festival như nó Sacramento so mày nhớ bữa hiểu nhiêu nó Yeah, của Alicia sẽ turn. Alisa Seichon em mày mà ní Muang Sechao mày tên ní chỉ tình Seichon Sechao Seichon Sẽ turn. Seichon ok nay nếu tên mà bữa không nói hiểu anh đi bữa không nói hiểu thì con anh cái này phun bữa miền tham tục quả nên có ý hóa này được bữa tổ email festival in Sacramento và nó được bây giờ Sacramento miền ổ lại trình đâuว่าmiền mùa tỏi tục quả tục bữa ok thank you see you lại see you ok what's that say ciao say chin say young and what else say ciao say chin say young That's a gang out here. nay được bây giờ email như tiếng như last name không nói hiểu my say home nó tao na kiểu chén như búa mình chén đến tới miền nó bảo trong cái này có hàng búa miền nào gửi nha mấy xe quang Mấy bữa giờ hồ chân sẽ hoàng. ồ mấy tem mấy mai đi Nhưng mà lại bên sen sẽ chịu như thế này xong khâu. ồ trong cái miền quả rưỡi con em búa Sinh nói này clan, sẽ hoàng miền clan. ồ Chẳng cháu. dạng cháo tao mới thức cái gì dạng cháo kề lại xin anh hai vượt anh hai cùng bác cùng năm quản lẽ mà mất chiên rồi bác cùng the girl more than the guy ý nói này được Sacramento yêu miền dầu này nhé yêu miền festival in Sacramento ý sản khôi được có chỉ còn tốn tiền thì cái tiền của màu Draw art. Draw art. 7, 8, 9, 10, 11. Get in somewhere. Brandon, come over here. Over here. Game get what? Boy, chào go. Wait. I'm not even wearing it. Do they have one? Anh bắt đầu gì đâu? Facebook famous. Get there. Hey, stop! Wait, you don't need to form a circle. Let's go now. Wow. 1, 2, 3. Thank you. Last pose. Oh my lord. Smile. Wow. Mình tốt gió á. Tốt này quá. You missed
ครับ I'm on about it, but it's hard. Ready, move ya. Bỏ mang bỏ rổ tới là anh ta biết giặt anh ta đã xiang của ta xiang phải chơi lớn có biết giặt hay nhé anh ta đã bỏ rổ ta lo hay nhé anh tí ta đã được bữa ta biết giặt ta lo được phải á tới mày spell lên anh tới xây đượcว่าxiang xiết khó biết à yếm sang cái mấy đâu anh ta đã xây xiang ton khó biết ta cháu ý nhang tốt hàng ta cháu anh ta đã xiang xiết yếm này khó biết ta cháu ý nhang ta xiang ton ta xiang xiết ta xiang ton ta xiang xiết ta xiang xiết ta xiang xiết ta xiang ton ta xiang xiết ta phải hàng cháu kia ta tổ phải hàng cháu kia cô hả như xiên nhiên như bữa lỏng nhiên ta sẽ thêm em tôi nhắn nhiên bữa mà mà cái chỉ như ta đó phải hàng cháu kia nhá cái nhà ta cháu chỗ nào hả là chị hai mà cha hồ ta nát cáp tội với yêu miền cho với em nay xả lìa hồ xài liang ta yang kéo ta sẽ phải hàng cháu kia phải hàng ta chập quăng ta này hàng có biệt dấu phải hàng cái ta ta xiang miệng ó ta xiang miệng ta này giang hàng cháu kia phải hàng này ta ta không phải sẽ giang hàng cháu kia phải hàng này ta giống như ta thấy cái bữa ta kết dấu ta này ta hiểu quay gì nè ta ý hàng có ta ta hiểu like giang hàng ta chỉ những phải hàng này ta ta sẽ kết dấu chúng ta giang hàng ta ý hàng có ta dấu ha là chính nên mà tên nó quả chiến chứ nhé mà tên nó cái quả chiến chứ chúng ta hiểu mấy sai đi giờ biết mà tại hàng có tại hay giang hàng đâu chúng ta là mấy giang hàng đâu hàng không biết ta sao mấy sai cháu mấy sai cháu sao cái đâu chúng ta này mấy sai cháu chúng ta mấy sai cháu cái sai cháu ta cái sai cháu ta hiểu nhá chưa ok tao đi tao mấy món ok tao đi tao à không tao
con đó y hoài bữa ta tàu y mẹ phân gì thế tàu vị là chỉ lấy chiêu lấy chi Nhân dân nhân dân phong tao. Okay, you guys move back. cái câu sức lao tên là câu tiếng nhỏ chứ cái câu tiếng nhỏ càng nặng lao là thì việc là thi nhị chấm là thi tóm cái lọ việc lên là thi tóm cái là chi ôm nó chúng ta này nhưng mà có cũng trồng cây nó cổ mỏ thì muốn cho nó thời vườn nữa đâu câu này câu nữa em phải càng vườn nữa em tay vườn biết Y chắc phải được ra. được bao giờ đó nè đưa một số cái câu tài lao tài họ và chiếu này xuất cả hai giờ mình rằng á yếm tụi mình đang lại nhé như thế mà luôn vẫn tụi mình chuyện rồi á hello nói đôi giờ số kẹp bông nè nhất kẹp Cô ơi, cô miền nó với ha. ôi đôi giờ số kẹp bông Successful. So thank you all of you for coming out and supporting this event. Lần khi trong nhà mua vui giờ nó nằm trên nhà vui ở xuống, nay vui nhẹ lon hoi nhà vui biếm giặt có đồ chào chào tết nằm cái loại event chúng ta có việc vào, ok? Lời nói ở chỗ hồ hay nha, mai we actually have a very young gentleman here. I think he's only not even 20 yet. And he's actually blowing the flute there. So I'm very excited to see that we are teaching our young to preserve our culture, our language, our music, and just our heritage. So as you can see, these beautiful ladies are actually dancing. The Shasna representing with the Pingyan or Song again, they ban đấy là vàng đào xuống để thành thực qua preserve and when they come to the heritage and the land goes yang nhân nó hổตัวตาหั่นไว้คนลงห้อยแต่ก็จัดเลยชื่อตาเชียงตาไฟก็เป็นหั่นคุณพี่เนี่ยแล้วก็เนี่ยเราโหนตาสิงหั่นเราเป็นโจตาเหเพ่งคุณบุญล้มฟันจะให้ชื่อขัดเย็นเลยอยู่คุณชื่อไฟให้กินไฟในยันสุเปลลำเปลอยู่ทุกให้เปลลำเปลสมัยให้เปลลำเปลเลยทุกขึ้นคุณยังเนี่ยมีเถาเนี่ยบุญหั่น
lấy chính những chùa tổ chức năm buổi na cao chi chùa bờ tổ chức năm buổi rồi có cái bài represent bên nhân. Thank you everyone for participating. Lấy chính mình có chia tao giờ chúng cho tai hồ năm event festival muốn tai hồ bây giờ mai đượcว่า committee สูงแต่นั่นđượcว่าmai đượcว่าจอมเที่ยวออกที่ยังanh các bạn số cầu hồ để bây giờ chúng chia tạo bài chính chứ đượcว่าhồ bây giờ chúng này sẽ đượcว่าจอมเที่ยวอันให้ที่ตัวผู้เรียนเสียtạoยังโกยังphát giờ tài giờ chúng chọn cái tại hồ năm event festival là được tiên hàng của số đảng cầu hồ anh cầu không hàng cùng bây giờ chúng bằng Again, if you guys are out in the back or in the auditorium or in the cafeteria, the parade is happening right now. You can see our hand instruments. The gentlemen are playing the different types of hand instruments. That is, we're trying to preserve that as well. It is as well. Hoàn khâu. Ngọt khâu, phán khâu xí à? Khâu.
bỏ khâu nhỉ bỏ khâu nhỉ mà nó chịu bỏ khâu nhỉ miệng một tỏi á cái khâu chơi khâu dạng cháo ha officials making their presence here in this choir area. Again, earlier, as I was saying, those of you that are not men, you may not know what they're doing or what this is. As you can see, these gentlemen are playing our traditional music. They have the flute, they have the drum, they have the other two instruments. I don't know how to say it in Mian. And then you can see that the ladies are all representing the 12 clans of the shas that they're dancing with. Those are 12 clans. There's 12 clans of the Mian people representing different clans. And then we also, as you can see, the more mature, like my age, are all adults. The older generations are representing our 12 clans by using the shas. And you can see we also encourage our younger generations. This is why we are all coming together to preserve our culture, our heritage, our language. And we got the younger generations to also dress up and be a part of this parade. And they're representing the 12 clans, as you can see in their lettering that they're holding. And those last names, that's indicating we're the Mian community. But now that everyone are here, becoming American citizens, being modernized, a lot of them have dropped their SAE names, so you may not know if they're Mian or they're Chinese or they're other race, but we are a very unique group of community. We're a unique group of people. There's very few of us who are as compared to other race. But as we come together, as we unite as a unity, as a community, we can really make things happen. And I'm happy to say that today I'm actually able to see our young generation bridging the gap with our old, coming together and celebrating together. And I'm so thankful for all of you, community members, coming to this event and making this a very successful event.
Without all of you here, it won't be as fun, it won't be as successful, and those that put this together will feel like, you know what, it wasn't productive. I put all this hard work and, didn't really get the crowd to come out and enjoy, but I'm glad that you guys are all here because then that, gives them the inspiration and the admirations, the encouragement to continue next year and onward to continue to preserve our culture, our heritage, and our language. So thank you all for coming. Okay, so con tại miền Hòa, dân Hòa là câu hai con liền, hai con câu hề miền Hòa mà chào ý chào hai con cháo mà chào hổ chứ nghe liền. Châu chủ hàng có ý con chủ phê con tầm vấn nàng hiếu nó này ye phê này đâu cần hiếu nên bữa này cả được hiếu thì đi con chung cho bầu đi con thảo lệnh chính thám mấy bữa giờ chúng chia tàu yếm cô yếm phát chính trang mấy tay thảo sẽ hay đàng như bữa hiểu thành chiêm bằng thành chiêm ye đóว่าจบlà ye bằng đóว่าfinancial professional giáo miền chọn sẽ ye giáo sẽ chiêm lấy thô này chính bây giờ chúng chia tàu tại nói hổ non ye chẳng hạn đóว่ายันให้ก็กวาดโกปานกระดงหวนปานขับรถปานอย่าจุ้งตายทั้งโน่นนั่นเดี๋ยวจีกอนเมียนไม้ใส่ชิลสันนี่แต่ว่าจีตาว leaders community member ไทยนินโจชนนำก่อนแต่เลยบ่นไปอย่างจุ้งจีตาวจอมเหี้ยวแต่โหนินไหนเดี๋ยวว่าหนูไปหิ้วทุกเตียงห่างไอ้จอเก่าโฮไอ้จอเก่าช้ำเองเดี๋ยวว่าคุณไปบ่อยอย่างจุ้งเงินมัวต่อยยำโปยำฟัดแต่ได้ไอ้ความต่อยออกห้างนอเป็นสไตล์หิ้วตู้ก้อนบนเมียนเดี๋ยวว่ายาวจะบนเมียนหลุนว่าปานผู้กว่างบนเมียนหวานผู้กว่างบนเมียนเดี๋ยวว่าหวยเจอะไรใหญ่บนเมียนเราโหสู้ห้านอเดี๋ยวว่าห้างจิกยางไม่ปล่อยต่อตอนเดี๋ยวเราคู่นี้บัวใหญ่ยิ่งตัวนี้เดี๋ยวว่าไหนจริงๆตอนนึงจุ๊วันนี้หายเปี้ยมจัดหายอันให้ก็เดี๋ยวว่าห้างก็ลุ้นเต็มโหเปี้ยมจัดโหเดี๋ยวว่าบ่อโจโหบนเมียนหวานโหบนเมียนbây giờ tradition bây giờ quy chế là gì trong tôi vừa con chưa lo cùng hàng đó ban giáo cho nên phải chơi mình là tiếng hỏi bóng bài bây giờ na là hay ở đây con in hỏi bây giờ chúng chia tàu tại lái hậu cho được vừa cấp được vừa tròn hiếu là tiền hàng bớt tại quang bây in hỏi năm mày chia cho lộ chăm tình đào hết từng tăng giáo được vừa ở chủ thủ chứ không nhân hòa quảng bây giờ nhân hòaทุกวันก็ยังเอเล่ห้างนอเลยทีนี้ว่าอันนั้นที่ตั้งน่าจะมีนะบุกวังเดินหรือว่าคุงจาเมียนหรือว่าจะเซมไวเมนจะได้ก้องว่าคุณว่าชัดเจนเลยหรือว่าไม่แฟชั่นโชว์ตั้งหรือว่าไม่เสียเมียนทุกเมียนละเหาแต่แสดงยังไงชัดเจนเลยคิดแต่หรือว่าหรือว่าวังหรือว่าเย่บุเมียนเซเลบริตี้เปล่าจุ้งเลยฝันแล้วผู้จะโหแต่เขาโหผู้ยูเมียนผู้ยูเมียนở chủ thủ chọn hắn ấyคุณผู้จะโพยมฟัดอีหอยเก็บเย็นหายเย็นหอยคุณเขาผู้ยูเมียนจึงยิงปีคุณเขายำน้องเก็บกุ้งยำน้องมุ้งยำน้องหนังหยกเจ๊ผู้ยูเมียนเสียจุดทิ้งต่อยทับต่อยลมด้วยทิ้งหูแต่ที่ผู้ยูเมียนนำหัวเมียนคุณเขาดูเยี่ยมหิวอีหอยจะโผล่หายอีหอยตู้แบบทำเป็นเพื่อตู้มีหัวต่อยตู้ทับหัวทับขาผู้ชมที่อยู่เก้าเรือเมียนจากคอนเสียงการมาที่นี่เพื่อนนี่เพื่อคุณต่างเรียนรู้วิทยาเรียนรู้ศึกษาอยู่เมียนมาที่นี่ว่าอยู่เมียนว่าอยู่โหของตู้แต่ถึงที่สุดคุณน้องมีผมก็ได้ยังนำที่เขาเบอร์มีเสียงปีเป็นปีกับป้าปีอยู่มาเนี่ยแต่ให้เบอร์ได้
หมูต่างตัวในท้องแต่ว่าสิ่งดีๆประเทศอะไรข้ามหายมาเขายืนยันให้กันคือจากง่ายที่ตรงยาเขาที่นี่ปีเขาที่กินยาแล้วหายหรือไม่จะเป็นด้วยยันปีนั้นอาจจะเป็นดีกว่าก็หายที่จะป้าอยู่แต่ก่อนแพ้แต่พอดูเงินพอดูเงินเชื่อที่ตรงนี้เชื่อมาก็คือว่าเขาไม่ได้อันที่หายไปเลยแต่ตู้เดี๋ยวจะได้มาเลยเนี่ยต่อที่นี่ก็เองที่ก่อนดูเรื่องที่เราอยู่เมื่อก่อนคุณมากก่อนที่พูดจะถูกได้คุณก็ทำแบบนี้รู้แน่Okay, isa kayo dito alam mo ba ba no? No. Go. You're too young to have knee problems. We're on a leg knee. Tôi hiểu bữa ai có nhận cái tao đã được đâu mà. Hey, is my lip still red? Rồi, mà cái nào? Cái này chị á? Đó là cái đĩa chị á. Ê, bữa mà kia ô. Mà kia ô. Ủa? Giờ y bia. Y pua mà pua pia. Bạn sáng hơn là y cắt tầm bữa cho nên mà Facebook nhưng mà y bia. Bố bố. Em dừng. Đã ta đi. Là kia. Anh em mình thêm việc đó. Hả? Chị tao? Nhiều chiếu quá nhà. Chị tao? Ồ, mình chiếu thăm là chị đang Ta. Cô con nha màu chúng Chúng bèn ơn rồi, giật chúng này yên nhiên, giật chúng bèn ơn. Nhiều nhớ, giật chúng nhìn nhiều nhé. Im hơi tận á chả, tận á sán, giật mình phải tao cái dâm của nhắn. Lao hả, cái sen quân có nhiều quân nhiệt luôn à. Tôi sẽ nhắn cái gì à. Đấy chị. làm kiểu nam trần khai trần á trần thấy giống như thứ bèn ơn mà cách nhiên nó tập bùm hát tao giờ quạt phải chìm yang à bây giờ mua hai lần vừa sinh nhà bự đi im hơi vừa anh tận á sán luôn người ta quản lý bằng tế ở bữa tè
แต่นั่งสามเมียนตาจาวหรอกแต่มังเมียนกำบลงเฮ็ดไปสิเมียงนะ เสียงยังจะลงพระบางออก เว้ยเสียมบริ สัญญาบุรีน่ะลงพระบางฮะโอ้ลงพระบางยจีปูสัญญาบุรียดีปูออก วันว่างพอฟังเยี่ยมสมเมียนไหนยับเลยตัวบุญเลย For a large city, Koi Seichern over here. Koi Cho Seichern, thank you so much for your service. She has served our city. The Sacramento is one of the 6th largest cities, one of the largest cities in the country, and she's out here making change representing the Yumian community. So today is about family. I've got our kids here today so they learn not only their roots of Mexican heritage, but that they learn their neighbors' history here of the Yumian community and their proud heritage, their proud culture, their proud language, and their delicious food. So with that, si se puede, let's go Hiram Johnson, let's go Sacramento, let's go Yumian community. Si se puede. Thank you. You know what, Eric? Poissy Chow is actually from my hometown. I'm not dying, but the one in the vice mayor in Sacramento. So the one in Houston, like Tim Boy Houston, the one died tonight, struggle, the one cold game, the one Houston cold, the one Tia Tao, Houston come to the so cold and take the toy, we do take the toy, so that my boy, Lenin told I think the one is too tại nó hụt năm nghìn nè, hụt năm nghìn nè, mình chỉ tham ôm lại không nhận quà con có vậy không? Thank you. Ở phía Yum Nam, Yum Nam. Not again, not again. You hear me? Yeah. Hai trụ nhá mày. Mà các bạn hai trụ nhá. Hai trụ hay nhau thì hết khoảng. No, nó mới khảo ra đi là phát rồi đó. xin có mò hiếu xia duốn Xin chào mô có. làm sao Đi mà nó cũng lại cái này nhá. Ê, hoa chăm tay của Nói này, nhưng mà tay là ăn hổ. Nó như tầm nó mãi nhưng mà mà nó hổ hả? là hồ ha Nó phải làm.